E timu lo Apollo nilo Junior Eagles ne siapara na bia na buore terete timu kecelo didi lo Junior Eagles igolo no ikanyare ikanueno. E timu lo ne sejae kapanakini kanwa bolo na idua ludidi karebonata Academy League ne boliasi idue lui karu itomona kanyape kwap. Bolo na ngese beita jaikini na sabiti alaro na bolia show na osoroti ne beitori timu nulo ya gita abunere koteso. Aboliani lo tima lo didi Tonio tuna ngese abala ebe raya iningo kini kede telepailu Apollo ko ibore ne ina kini kesidalu didi kia sisi auno eiponelo ebe itori abolia. Bola sana adu mune experience kede tawa garanyu ne fule go purpose. Bora adu think kede mpira passing kede wala chwa disina ina express. Abolian la Apollo lo Junior Eagles Joseph Emitu ngesi abala ebe ijasi kesida isikapikito si duelu kede acho ana epedoratara bolia kede ipao paket. Isana lo ijaiso etemonikina no abola regional playoffs and the team leja bola to maneni ngese kose junior team under 17 kwesi de jalo sikinete bola ta kose friendly game onara ejai league lo junior league le beta nya kilo binyole akespolo be isoka pa family lo junior Eagles ijete monikina anwetas kaleja inga actually retired ne jai killing of both the senior team ka the junior team be around to focused anu adomuno iboreni ilosenikiti Ediopete kotoma mak ngesi abala ebe Kante mo Junior Eagles meda mo kira schools ite pone bola bola kere ite talanta mo takla mo ko kesa gange team kere nelo seti medio game kero just kes da na tampe gange team Kanuka TV East Solomon Neramu Koibuga Soroti.